Alors, bana, tutavuga mu Kinyarwanda none. Ndanga muntu kati ya Kongo yose. Mushira ijuru. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa 10 Gicurasi ryerekanye barwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wazarendo n'abasirikare ba leta ryafashe bahungabanya umutekano w'umujyi wa Goma. Kuva AFC M23 yafata Goma tariki 27 Mutarama 2025 mu bice bitandukanye by'uyu mujyi hakunze kumvikana ibitero by'amatsinda mato byagiye bitwara ubuzima bw'abaturage abandi bakamburwa imitungo yabo. Mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'uyu mujyi muri Werurwe abarwanyi b'iri huriro bakoze umukwabo mu bitaro bya CBCA y'Indosho na Hill Africa biri muri uyu mujyi bafata abasirikare 130 bari bihishemo. Warangije kaminuza ukaba ushaka kwiga masters cyangwa urangije masters urashaka PhD, aya mahirwe y'imboneka rimwe ni wareba. Hari opportunities za scholarship ziri full funded aho bakomenyera buri kimwe cyose mu myigire yawe ndetse n'iziri pasho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ahandi wari wumva ibyiza nk'ibi? Tuvugisha tugukorera application dore bitinze birapfa. Nimero waduhamagaraho cyangwa se ukatwandikiraho ushaka ko tugukorera application ni 0739 37 11 46.